عالما إسلامي دوشت سال پشتی غیری مسلمه به مطبعه را به چاپمنی را هبناس بو پشتی هبناسی عالم اسلامی آب چاپمنی را ده سال 1844 میلادی ده برهمه که چند هلبستین کردین بجارجی دناوی دنشته جه بون یا مولانا خالد شهرزوری لإستنبول هات چاپ کرن دیسا دما امل تاریخا مطبعه کردا چاپمنیا کردی میزد کن دبینن که ده سال 1894 میلادی ده لإستنبول فرهنگا یوسف ضیاءالدین پاشا هاتیه چاپ کرن لی دیوانا ملای جزیره مموزینا احمد خانی وانا تب هاتنه چاپ کرن مخابن دناو چاپمنیا کردی ده دمکی درش راستی چاپک معالک کردی نای لی دبینن که ده سال 1857 میلادی ده انجیل به بال زمانی کردی وش طرف غیر مسلمان و هاتیه ورگراندن مطبعه کردی یکمین لمصر طرف فرج الله زکی الکردی و هاتیه دامزراندن دبی چاپمنی ده پشتیوی احمد رامز لجوی خلیل خیالی لإستنبول بمطبعه را مشغول بونه اکرم بگی جمیل پاشا زاده جی بمطبعه را مشغول بونه دیسا دما تاریخ چاپمنی و روزنامه گری دمیزد کن دبینن که ده سال 1898 میلادی ده لقاهره روزنامه کردستان طرف مقداد مدحت بدرخان و هاتیه وشاندن لی اب روزنامه امریکوی درش چه نبیه لورا مقداد مدحت بدرخان ده سرگونی دا بیه جور بریا اوروپای دای چاپ کرن پشتیوی دیسا دبینن که کرد تعاون و تراقی جمعیتی بنابه تو کرد تعاون و تراقی جمعیتی گازتسی روزنامه که کردی تیوشاندن ابجی توفیق سلیمانی و اکرم جمیل پاشا و کوباره و روزنامه درتینن روزنامه شرق و کردستان جی ده سال 1908 میلادی ده اشترف امین شرف و شریف اشترف امین شریف و بدریه ملاتیه به تینه وشاندن کوبارا کردستان اشترف سوریا بدرخان و تی وشاندن آمیدی سودا پیمان کوبارا جین روژی کرد هتاوی کرد به پشتیوی گلک چاپمنی اندی درتکبن لی پشتی که لترکیه کوبارا جمهوریت تی دامزراندن جبر قدخیه لسر زمان و نی کردی دنگی چاپمنیا کردی دمک درش تی بمراندن دوان سال داویده روزنامه که جلادت بدرخان ده چه سوری لوی درد از بیجم ده سرگونی ده کوبار هواری در دخل کوبار هواری جبو نویس و چاپمنیا کردی اکولک تزیه لورا کوبار هواری به الفابیا لاتینی دمک ده سریده به الفابیا عربی وشاند بجی پاشه زمان تیپی خورگران دیه به الفابیا لاتینی و هاتیه وشاندن پشتیوی لترکیه بگرانی بر همین که هاتنه وشاندن به تیپین لاتینی هاتنه وشاندن روزنامه جی به تیپین لاتینی درکتنه لید مدرسه ده ام بیجن گلک بر هم هاتنه نویساندن به تیپین عربی هاتنه نویساندن لینه هاتنه وشاندن براستی جبر کوبارا روزنامه کردی یکمین ده سال 1898 میلادی ده لقاهره هاتیه وشاندن او تاریخ و دستپیکا
روجنامەگەریە کوردی هاتیە پەژراندن ژوێ ڕۆژی و حتا نەها روجنامەگەریە کوردی مدیا کوردی di çend qada da veguheriye mesela em bêjin serîda ev berhemên ku ev rojnameyên ku dihatin nivîsandin bi tîpê erebî bûn dihatin weşandin lê paşê mesela tîpê wan hatiye herfên wan hatiye guherandin alfabeya latînî li Tirkiyê hatiye bikar anîn li İran û Iraqê alfabeya erebî li Rusya li Sovyet Rusyayê jî alfabeya kirîlî hatiye bikar anîn ji wê rojê û heta niha di rojnamegeriyê de gelek guherîn çêbûne ji berî di serî de îmkanên metbeaya zêde bûne yanî çapemeniya du û îro yek nîne belkî di wê çaxê de em bêjin kovarekê yan rojnameyekî weşandina wê zehmet be jî îro gelek îmkan hatine peyda bûne rojnamegeriya kurdî jî berhemên kurdî jî kovarên kurdî jî ji vê îstifade kirine dwarê teknolojiyê de mesele pêşveçûne lê ev pêşveçûn nebes dibe bi awayeke fermî jî bi pêş biçin astengiya herî mezin a di pêş çapemenî û ya kurdî de nehebûna tunebûna dewletê ji ber ku dewleteke kurda tune an jî finanseke wanê resmî tune çapemeniya kurdî tengasiyê dikişîne lewra kurd di navbeyna çar dewleta de ne û bi îmkanê xwe çapemeniya xwe pêş vedibin çi maddî çi manewî finansa xwe jî dibin û di bazarê de eger bifroşin dikarin çapemeniye bikin zengînên kurda jî di vî warî de alîkariya çapemeniyê mixabin nakin ev jî astengiyeke yani ji hêla finansê ve astengiya çapemeniya kurdiyê ji hêla akademiyê ve hêj ji kemasiyê çapemeniya kurdî heye rast e zimanê çapemeniya kurdî û zimanê gelê kurd ji hev cuda ne zimanê ku gelê kurd heyata xwe ya rojane de bikar tîne di giraniya çapemeniya kurdî de nayê bikar anî lê sebebê vê tiştek cuda ye çawa me serî de jî got damezrînerê çapemeniya kurdî kev giraniya wan berdewama jon Türk û nîje jon Türkan e û nîjadperestin gerbperestin ez bêjim sekülerin van kesa de ji ber ku çapemenî di tekela wan de maye tabîkî wan jî zimanê xwe xwestiye ku ziman zar û ziman ji wekî bi navê kurdiya ez bêjim zelal lê xistine û gelek peyvên ku di peyvên îslamî ne bîhna îslamê ji wan tê ji nav ziman deranîne zimaneke çêkirî aferandine û gelekî berhemên ku îro ne xelq bi tenê belkî kesên ku di vî warî de teዕlîm jî dîtine xwendine jî gelek berhem hene ku di xwendinê de fêmkirina wan zehmet e sebebê wê yekemîn ew e ku di vî warî de kesên seküler bi giranî qelêm şixulandine lê di van salên dawî de zimanê çapemeniyê kesên Müslüman jî di vî warî de xizmeteke wanî giranbiha heye û zimanê çapemeniyê berbaşiyê ve diçe zimanê çapemeniyê hêdî hêdî diguhere keda Müslümanan jî keda bawermendan jî dibe em teqdîr bikin di vî warî de yani kesên wek em bêjin Mehmed Emîn Bozarslan kesên wek Zeynel Abidîn Zinar û kesên gelek kesên dî em bêjin di vî warî de erê zimanê çapemeniyê yên ku di piyasê de hene giran bejîn mesela wek Xelîfe Yusufê Bazidî wek berhemên Ehmedê Xanî klasîkên Kurdî ku hêdî hêdî dikevin bazarê zimanê Kurdî jî wê li ser eslê xwe rûnê û wê çê bibe lê dibe Müslüman di vî warî de qelemê bişxulînin ziman ku ji eslê xwe biguhere xelq jî diguhere
دبی وارد بانگا مل نویسکار و خدیه چاپمنیا او کو براج زمانی گل کس نترسه و زمانی گل نخواستم جه ترمین اسلامی دنو برهم آمده بکار بینن برهمین اسلامی شی بین وشامده لی بخواتی بگیراده دایه دبی اول مسلمان دبی وارده بخواد یعنی دبی وارده هم تکارن بی تشتی بیجن دسری ده جبرک و کرد دناب سینور 4 دولت ده دجین حتی 5 دولت ترکیه، سوری، ایران و سوویت دنا سینوری وان دولت ده دجین اف هر دولت که جی الفابه که تایبت بکارتینه مثلا کرد لترکیه الفابه لاتینی تبکارانین لسوویت الفابه کریلی تبکارانین لإیران و عراق الفابه عربی تبکارانین لسوری دیسا الفابا لاتینی بگرانی تبکارانین قسمك شي الفابا اف پرسکریک نه پرسکریکا کو از بیجم بس دست کردا پیدا بویه اف پرسکریکس ج پرشبونا کردا ج بلابونا کردا پیدا بویه حتی کو کرد ناو سینور 4 دولت دا 5 دولت دا پرچکری بن بیامن باوریامن او کو او یکانه الفابیجی پیدا نبه لورا جبوك ويكانه الفابي پیدا ببد به پولیتیکای وان دولت اجبار او دولت شي هر یک لسرها خود میشه سر پولیتیکا خود میشه يعني دمك كرت دمك كنده چارسي يا به پرسكريكي خويانابه يعني لي دبي كو كردن زانا كردن كود بي وارده دخوينن دنبيسن دبي بالفابا عربي و نخواستم سوراني مثلا ده سوراني ده حتى انها 500,000 حب كتاب هاتنا چاپ کرن بزمان كردي 500,000 9 مليون يعني بكردي 9 مليون كتاب هاتنا چاپ کرن بدها ام بيجن يعني بالفابا عربي هاتنا نبيساندن يعني قالوا بيجي زمان 500 حب برهما قو 100 سالايه از بيجن مثلا دامزرینه ری برهمه جی کی بیگلو yani tişteki mühime دبی کو مسلمان بوان الفابا بزانه بنه نخاسم حسکیروخ زمان کردی دبی خو فیری الفابا عربی بکن چاکو مگو يعني نخاسم ده سوراني ده از بيجم ده كرمانجيا عراقي ده كرمانجيا جيرين كد بيجم 500,000 برهمن هاتنا نويسانو كو بتيبين عربينه لتركيا جي جمارة كمهم برهمن بتيبي لاتيني هنا لسوفيتي بالسودان برهمن بتيبي بحرف كريلي هنا دبی زانایم کرد وان هر سه الفابا جی فعل ببن ها اگر روجک بون دولت و الفابا شخرا پجرین لی ایرو دولت کامتونه و مجبوریم کد ناب سینوری 5 دولت دادشی دبی بابت ده لپیش بری زمان کردی استنگیا حریم ازن او کو تعلیم بزمان زگماکی نتشتك مجبورية دبي أول آغاية تعليم بزمان زكماكي بمجبوري اگر نبه مجبوري اب چاره سر نابه يعني از بيجن به هلبجارتني ودرسين هلبجاري اب چه نابه ليدي ساجي جدي و بابا را گلك وظيفه هنه دبي دنابز مال خوده حياة خوده زماني كردي بکار بینن مثلا مالی خدا استنگی اکملینه که ام بزاری خورا کردی بشتغلن و خبر بدن و ام بجن فیری کردی بن لورا ذهن انسان حتی 5 سالی 6 سالی ده ذهنی ویدا تشتکی تونه بالاه که تو مال ده زمان بکار بینی و فیری زمان ببین اب وظیفه دیو بابای که زمان ده مال ده بکار بینن دیسا دبی دب سوق و بازاری ده ام بجن تابلای دانستانه تابلای تشتین کو ام تشین مارکته کی مثلا به کردی بن مثلا ام بیجن تلویزیونین به کردی نخواستم تلویزیونین زاروکا دبیج مارا هون زیده به
وشنگریا کردی جماره وان زیده ببه و دبی وارد استخدام چه پیشیا استخدامی ببه جخوی خوندن بخواد چه ببه چواکو ام دزانن مثلا ایرو ام دزانن کل ترکیه مثلا انگلیس تونن لیش برکو زمان انگلیزی دی استخدام ده امکانه که تایبته گله کس دخوازن که فری زمان انگلیزی ببینو گله کس چن فرجی دبن yani ferbuna zaman bir istihdam eve giredayı. Kudvi varide istihdam çebibe ve ferbunci çebibe. Brasti helbijartına dersa zamanı zikmaki tişteke mühim. Lebeli vek formaliteye ke hatiye bkaranin hatta iroji vakta tudşi de mektebada yani astengiyen az bejim jihela idare yapıcı den beşverite. Debe dersen helbijartına تعلیمه به زمان زکماکی دبی مجبوری به یعنی اگر تعلیم به مجبوری نبه اف حال چاره سر نابه حالی هلبجارتنش تشتکی غریبه و کمدیه که جی وقتا تو چی دنهی لیست از بیجم اداره وان لیست ایتینی پیشیته جخوتی دا درسا زاروکا وان هلبجارتیه امکانت یا هلبجارتنا درسا زمان زکماکی تونه پریوان از بیجم لیست دیدم برته و دبین آها ما مستمنینه و درس متونه و نظام چیه متونه تشتی استاد بیجم yani mecburiyet lazım jibi işyeri. Nahve ya dici mesela embejin dibejin kulli Türkiye neziki 20 milyon Kurd dijin. 20 milyon Kurd dijin sad hab معلم زمانی کردی تونه نهیج صد و پنجی حب دوست حب نظام هنه تونه نه بله به هزاران کس زمانی کردی خوندن از بیجم وک لیسانس و لیسانسا بلند و خوندن هی لبندا وظیفه فرمینه وظیفه که فرمیشی شماره نه هاتیه داین وقتا تو چی مکتباجی دبین ماموسته میه بی زمانی تونه ام نکارن امکانه به درسه جواره پیدا بکن yani پروردهی یا به مجبوریت لازمه لمیر دین موش از شش نبیم نوانه جی بشکل هبو موش لبان داره بونا بش از زمان کردی تشتکی مهمه لورا 8 ساله 100 ساله که پروردهی به زمان کردی پیک نهاتی بس چو مد سری دا جیگو نکو علاقه ندید من بشه دسری ده حقیقتا علاقه که زیاده دید هم خوشش به روزنامه و دزانه هم خوشش بره بونه شاهد یعنی وقتی امتحان امبیجن وقتا شاگردین تیزا لیسانسا بلندا به تیزیان به تیز دیگرتن امبیجن 20 حب بگرتنا 200 حب 300 حب حتی جارنا 1000 حب انسان مراجعات کرد لورا هیوی کوان هبو دوگوتن امی ببن معلم زمان کردی وقتی که لیسانس قداندن از بیجم لیسانس ها بلند قداندن تمام ایوان خوندوانه اما مشتری نوت ایوان وظیفه که رسمی نستندن نبون ما مستعین زمان کردی جیه که استهتام تیده تونه به البته انسان ویریج ناپشرینه yani hani زمان که ذکر تیر نکه insan ناپشرینه yani دبی انسان دبی بابته در رزق خوشی تمیم بکن yani دبی جبر که علاقه ندیتنا وان بشه چوا که مدسری دا گوت وقتا که اف بش تزه بون بشه لیسانسی ده کسین که جارا یکمی کتن وان بشه حقیقتا پوانه وان زیده bu puanı که بلند گرد yani وان کسات کاربون بچن زانینگه استانبول و انقره شی بخوانم بله وان زمان کردی پجرا یا کسی رو امکانا استخدامتونه به کسی جیر و عاقل من و بشه ناپجریننج yani sebebi رغبت و بشه را کم بیه استخدام politikaya resmiye